Godišnji predsjednik Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine je Ismet Bajramović. Ovo je izglasano na Kongresu sindikata održanom u Sarajevu. Usvojeni su i novi programski ciljevi sindikata, koji se uglavnom svode na jačanje jedinstva i solidarnosti među sindikalistima, te aktivniju ulogu u donošenju zakona iz oblasti radno-pravne regulative. Kongres Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine protekao je bez iznenađenja. Od 147 delegata Ismetu Bajramoviću, dosadašnjem predsjedniku grupacije sindikata metalaca Bosne i Hercegovine, povjerenje je dao 91 delegat. Protukandidat Salih Kruščica čestitao je na fer pobjedi i najavio punu podršku novom predsjedniku. Čestitam svom kolegi Ismetu Bajramoviću za fer i korektnu borbu. Pobjedio je bolji, delegat su rekli svoje. Nama je ova stvar bitnija, da idemo dalje zajedno. I to ćemo pokazati 23. Za 23. februar, treći dan zvaničnog mandata novog predsjednika, zakazani su protesti sindikata pred zgradom Vlade Federacije povodom najavljenog zakona o uštedama. Bajramović je najavio energičnu borbu za prava radnika uz razradu danas usvojenih programskih ciljeva sindikata, koji se principijelno ne razlikuju od ciljeva koje je provodio sindikat u prethodnih 8 godina, koliko mu je na čelu bio Edhem Biber. Osnovna programska opredjeljenja sindikata su poznata i osnovna borba za radnička prava, to je osnovni moto svih programskih ciljeva sindikalnih i to je ono što treba novi predsjednik i novo rukovodstvo da poštuje i da provodi u praksi. Novog predsjednika očekuje nimalo lak zadatak. Veća solidarnost i jedinstvenost ne previše jedinstvenog sindikata, revizija neispunjenih ugovora potpisanih sa vladom i borba za njihovo provođenje, borba za novu radno-pravnu regulativu, reviziju pojedinih privatizacija, a najavljeno je i nastojanje za stvaranje jednog jedinstvenog sindikata Bosne i Hercegovine. Gost Dnevnika je Ismet Bajramović, predsjednik Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine. Dobro večer i dobrodošli. Bolje vas našli, dobro večer. Hvala za izdvojeno vrijeme i najprije čestitke u moje ime, ali i ime ekipe Federalne televizije. Hvala na čestitci. Drago mi je da sam večeras u emisiji Dnevnika Federalne televizije. Gospodine Bajramoviću, svjesni ste da vas čeka težak posao. Šta ćete najprije uraditi? Prije svega, evo, drago mi je da poruke šalju i bivši predsjednik Saveza sindikata Bosne i Hercegovine, kolega Biber i protukandidat, odnosno kolega Kruščica. Po pitanju slogana, a slogan je ovog kongresa bio što je prepoznato bilo, to je, ja ću poći od kraja pa prema početku slogana, dakle, naša najveća snaga će biti solidarnost i jedinstvo. To je nešto što nam je prepoznato i što se vidjelo u prošlom periodu, prošlim vremenima, prošlim godinama kad se uvijek prebacivalo da ne ide kako treba zato što se išlo sistemom usitnjenih nekakvih akcija, odnosno da je to sve išlo zajedno, sigurno bi se daleko više postiglo, a pogotovo ono što je najbitnije, to je borba za život naših, odnosno borba za platu, borba za primjenu kolektivnih ugovora, zakona o radu, radnog zakonodavstva ukupno i normalno ta regulativa da dovede do onoga da u ovoj državi imaju svi plate, a da nemamo situaciju u kojoj ljudi štrajkuju glađu da bi dobili kredite kamoli platu. Kada spominjete solidarnost i jedinstvo, u nas trenutno postoji 20 granska sindikata. Koliko je zapravo uopšte ovdje prisutno jedinstvo sindikata? Ja sam to danas i na kongresu govorio u prvom obraćanju svom razlog. U svom tekstu, odnosno svom programu sam to pomenuo. Dakle, sindikalni pokret, evo sam iznad ovog slogana stoji 105 godina sindikalnog postojanja. A sindikalni pokret još više i još je više stariji i tako dalje. Dakle, on se uvijek zasniva na solidarnosti. Uvijek je bilo prirodnih